Real Madrid rero bashize ngahagarara atuzanira video abantu banaze no kuri YouTube banayirabe ariko kandi ataranazana iyo video ati iyo bigeze kuri equipe ya Real Madrid ibijyanye no gutanga penalty abahagarikizi kuri equipe nkuru y'Ibwamashoro ko bashiramwo ibijyanye n'amaranga mutima. Ibi byavuye kuri penalty yahawe equipe ya Real Madrid bariko baratsinda equipe ya Nindari ya Espanyol Barcelona bariko bayitsindira ku kibuga bari Santiago Bernabeu itsinda bigera kuri bine kuri kimwe. Carvajal Rodrigo no witwa Vinicius Junior ko musore wanje ntazo kwigera muri kiza igombe kibica penalty. Hendrik Moreira Felipe da Souza kwa Suzana Sheri wa Miranda Moreira umwana Zibaro Sheri Miranda nagi umwana Zibaro iteye ubwoba akindi kintu gisumba kuronka umutoto atera umugisha gufata ingingo uzana umugore kuvata ingingo uzana umugore ubonye ngisha Sheri Miranda atera umugisha mwabona Lamine Yamal yatewe Sheri Miranda rega Sheri Miranda yubatse biciye mu mategeko ariko ujya mutoto wa Lamine Yamal kumushere gusa ujya mutoto wa Lamine Yamal yitwa Padia Alex Padia ageze kwa Fati araje atera imigisha Azmani Fati wanyu mwasengeye na Alex Padia araza abazunguruka abakinyi ba Barcelona bose chonzi ka Pablo Gavini ko mwikoza n'akanyamuji kajya azadati iyo bigeze kuri equipe ya Madrid bijyanye no gutanga penalty abahagarikiza shoro no kwabashiramwo amaranga mutima kuri no equipe y'Ibwami ati penalty mugabo yitwa Hendrik umukino ku munsi wa gatandatu ati ntabwo yari yo na gatoya. Abatari bake batangura kuvuga bati ibi tumaze kwa tumenyera kuri equipe ya Madrid n'ubundi nta gikuba cacitse nimba bayitanze kuri Madrid nta ngorane n'ubundi tumaze kuba tumenyera ivyayo kare byo kuyihereza za penalty tazo ku munsi wa gatandatu. Mwemeranya na cyangwa namwe muri mu bavuga ko muhagarikiza ashobora ko yafashwe n'amaranga mutima gatanga penalty itariyo bwa mbere mbandanyije cyane se nkomeje kunegura urwego rw'imihagarikire cyane se urwego rwo guhagarikira mu gihugu cya Espagne kuko nimba no munsi rya mbere hari impari zabaye no ku mwaka weze muravyibuka igitsindo ca Lamine Yamal kuri El Clasico bamwe ati cinjiye abandi ati nicinjiye muhagarikiza avuga ati VAR ntiri bunyereke ko umupira warenze cyangwa utarenze kuko nta goal line technology office uno munsi igituma ngarutse ku rwego kunegura ubujya abahagarikizi muri Espagne bariko barakora bino bintu nivyo nta mategeko yo guhagarikira nizi barayize kuturusha ariko uno munsi tugerageje kuraba nimba umugwi mukuru nka Real Madrid umaze kubutsinda ibitsindo 3-1 hakaba inaction litigieuse umuhagarikizi yitwa Manuel Montero by the way no ari mu bahagarikizi nawe uranemera ariko yafashe ingingo wapi oyo wana shaka imbere yuko aza gufata ino ngingo urukino rero twaye mu mategeko cyane pe yarahagarike match nziza match wabona ko abakinyi bijyame kakabwira ati haguruka dukine baro abadashaka gukina mu biyeje tubandanye rero bwa mbere ngomba kuraba mbega umuhagarikizi gutanga penalty irimo igifungo no kutayitanga ni cyari kuvugisha abantu cyane. Madrid a déjà gagné 3-1 tugeze ku munota wa 90 mbega nimba action ubona utoja muri VAR irimo igifungo kuyireba no kuyitanga kwirimo igifungo ibi tari bukrere polemique kote abahagarikizi kote mu nyamakuru ni cyahe nukudatanga iryo kosa rimwe igifungo nta pressure ni mu muhagarikizi yariko yotuma yumva ngo mbwizwa gutanga ino penalty ariko kandi yabwizwa gukora icyo amategeko avuga akaraba ati ikosa rirabaye reka nje muri VAR umukinya ari ndani cyangwa ari hanze wabonye ko ari n'abavuze ati mbega baro yari yasohotse tugaruka tukaraba bari sohoka ryari kubwanje nemeza ko Hendrik baro yadunze mu murongo umuhagarikizo ku Rwanda reka ramuraba biragoye kwemeza ko baro yasohotse ko baro isohotse no kuvuga ngo bari renga yose ikintu nemera shabaye mu rukino ariko ati yatanze penalty video uri mupira n'undi bari wasohotse yatanze penalty utariyo uvuze gusohoka niki nuko baro yose ibicijana kwijana bigize umupira biri hanze y'umurongo nimba bari dunze ku murongo hakaba ariyo in party isigaye ku murongo ngaho baro nirasohoka
rabingeni baro aho tumaze tumarabana amakenga Yeah. kuko hari abasoma amakenga bakavuga ati mbega vyageze gute ko umuhagarikiza agera hariya mu gihe umurazme uriya muhagarikiza wo ku ruhande yerekana muraba kandi vyagaragara ko umupira wasohotse uburyo abantu bavuga ko baro yasohotse no kuwe Endrick ya brose baro iramunanira iramusiga ayirukako ibaro yadunze muri kajya kazingi baterekamwe baro bagira batere corner ukuguru kwa Endrick kuri hejuru ukuguru kwa Endrick kukuryo kuri hejuru ku bloka baro ntiyasohoka agarutse atora baro apenetra yinje muri sivade parasha baramunaga irya mbere aranka kugwa baramunaga irya kabiri aranka kugwa bamunaga irya gatatu yamukwezi donc yamukwezi bageze kugwinjira rwa sivade reparation neza umwana ava inyuma agwa indani mugabo je ikintu kimwe rero kicegeruka kikantera amakenga donc yamunaze afise ambition yo kwinjira indani muri box afise ambition yo kwinjira muri box ko Endrick yasi no kugwa acaza kugwa ariko yamukwezi mugabo agwa indani ikintu just ngo kuko uno munsi twese turabana ari ekipe urabuka vuga ati vraiment je ekipe ndamufana wayo uko vyogenda kose ntitaye kuvyo njejwe ndamufana wayo n'abagarikizi bagiye imigwi bakunda kuvuga ko yafashwe n'ibishobisho do ma part yafashwe n'ibishobisho yatanze penalty icambe mukoze begisigura ekipe y'imigwi gutsinda bitatu kuri kimwe kuvuga ngo penalty yari kugomba kayirengagiza irimo amakenga ca muri VAR cyane yirengagiza bandanye gufata decision idasiga amakenga mu bantu ariko VAR bajyari ese kumangarikiza iri witwara muri VAR cyangwa muri VAR baratevera bakamubwira bati cher arbitre turabona ko idecision ingingo ushobora kumufashe ishobora kuba mu kibazo reka tubanze uzicekinga ariko ntugere muri VAR reka dufata akarero ibi bintu urabona ni bwemeze ngo ni ari penalty cyangwa ni penalty mu nkondere gato abantu bari kuri bitsinda barabika video bakahana muze shamra bingene imbere ya Madrid bageza penalty rero uyu mukinyari hano wetu takari ariko by the way tukari gatari sifadel parasat na Real Madrid na Santos arayijana kano bakita kanyura amaso mutabihagarara kano nakanyura mbere ibintu bikenda bisanisha n'ibintu match ya Villarreal na Barcelona penalty Lewandowski yamushije umugabo witwa Eric Bailly yakubiranye Lamine Yamal aramubura Bailly arengana arasubira mu kubiranya amaguru arbitre atanga avantage avuga ati vyuka duki sivyo reka muri VAR aravuga aramubwira ati ibintu ko vyagenze n'ibiraro agiye kurabasanga Lamine Yamal aramukubise umukasi atanga penalty uno munsi rero ikibazo gica kigaruka umuhagarikiza ashobora kuba yafashe ingingo iri correct kubera yuko ata discussion yabayeho yuko uja muri VAR kugira ngo aje kuraba ko penalty yoba iriyo nimba muri VAR batamubwira ati iyo action yawe irimo amakenga ngwino wirabire bakamureka bati ingingo wafashe niyo yego hano dushaka tugaruka kuki kuko je nababwiye sindi kote penalty cyangwa no penalty tugomba kwifashisha mbega amategeko bwa mbere avuga iki mbega umukinyi agomba kuba ari muri surface wese kugira ngo tuvuge ko ari penalty mbega umukinyi iyo habaye action Juma ndufashe tuzanira amafoto action turabivuga amafoto ahari nimba habaye action uno munsi yuko umukinyi yakorewe kosa hakaba avantage mbega ivyo mu buhagarikizi bavyevaliwa gute parce que wibuke ngo umukinyi yakorewe kosa hari habanje kuba avantage sinibaza ko babijera kumwe n'umukinyi yakorewe kosa mu buryo buri direct bagaca barivuza ako kantu gashobora kuba kwanza kabanza ku intervene ngaho kuko urabona umukinyi wa equipe ya wino equipe ya Espanyol yakweza umwana akagira nko kuri gatatu kose yanka kugwa arensista yanka kugwa akwega umukinyi araakselera za kubagwa tout juste agomba kwinjira muri surface kandi wavyo yaguye la grande partie y'umubiri wiwe yari ndari muri surface rero hano nca nibaza eske amategeko dufata akarongo no munsi rande amategeko ya offside yobafita ni isano n'amategeko ya penalty ku mukinyi injira muri surface de réparation hano Endrick nimba umurongo winjira muri surface de réparation twagomba kumufata nka offside ntitwari kumufata offside yes c'est-à-dire yuko nimba nkubakaro winje muri surface ubukozi kosa hajya Endrick direct kosa ryo kwinjira muri surface yari kuba yarikoze turavye umubiri w'ukuntu wari umeze n'uburyo bamukoreye ikosa
sinzi ko abantu babitaho Yego. nimba amategeko nk'ubu dufata akarero turiko turifasha ikintu gikomeye nimba kwinjira muri surface ari gukora ikosa hajya Hendrick yarageze kujya kuntu yatemvye hajya direct yohanwa nk'umuntu yari yamaze kugera muri surface Ya, ariko Hazard ahanyene ariko sinzi ko ino foto iri kuri YouTube yacu muyibona Hazard ndiko ndatahura icyo ariko aravuga. sinzi ko by the way iyi foto iri kuri YouTube yacu muyibona ni foto zibiri zitandukanye. iya mbere igaragaza witwa Hendrick kiri mu Silva de Palacio ariko igira kabiri igaragaza Hendrick yaguye muri Silva de Palacio. Urabona Silva de Palacio haniciye uramubona bwa ko ari mu kwega umurongo wa Silva de Palacio urabona hanuciye ya Hazard ikintu ariko aravuga aravuze ati kujya kuntu basifra orje naho abaye kuboko gusorje barayivuza suko ariko bitandukanye n'ivyo kuri penalty kuko no munsi niba bakunaze bakakunaga outbox mugabiki parti imwe iri ndani muri Silva de Palacio nta riske nimwe yari yo gutuma arbitre avuza ngo reka ngo nsifura penalty kubera iyo parti yari ndani mugabo bakunaze Landry kuri penalty bisungiki Landry bakunaze ugeze reka warashima impari ziraheze sivyo ya twifashisha abanyamategeko ndamushimire cyane Thierry muhagarikiza akomeye cyane hari ikiriri heje kwa ngwita ka message avuga ati amategeko arabitomora neza Baido asanze tunakunda Madrid akunda equipe FC Barcelona ya kandi umunsi none muhagarikiza yiza amategeko avuga ati amategeko arabitomora neza action ya Hendrick sans discussion ni penalty iboneka nkuko amategeko abivuga turavye uburyo Hendrick yafashe baro uburyo yaksereye uburyo yakorewe ikosa naho yaje kubagwa nukuvuga ngo uburyo action yagenze yose muri rusange avuga ati amategeko arabitomora neza ni penalty kubwanje numva ataco mfise norenza umuhagarikiza ko natangwe narabivuga nta mategeko nizi arbitrage ama action y'uburyo bagenda bavantage umuntu ntavyo tuzi nindi igiye bitandukanye rero ni mu muhagarikizi ikiza yo gushimangira ko bino tera tubwiye ushobora kuba ari navyo nuko muhagarikizi iyo habaye ikosa riteye amakenga aramagwa muri VAR muhagarikizi nta n'ikindi kintu yaravye Hendrick yaguye hasi yerekana kuri point of penalty ati direct yajya ni penalty mbere ko penalty tegwa yigeze hamagagwa aje muri VAR oya kubwanje numva atacu norenza ndabona n'abari kuri YouTube ngira ngo barabona ifoto barabona amafoto y'uburyo action y'umugabo yitwa Hendrick yashoboye kuba igenda nuko rero bimeze kuri action ya penalty yatanzwe ariko kandi bikomeje kutavugwa rumwe n'abandi ariko nibaza yuko penalty kenshi naboneka iyo habaye ikosa iyo umuntu yarushijwe by the way agomba gukora amakosa menshi abantu bati Madrid iratsinze n'ibyo bitsina bigera kuri 4 kuri kimwe ariko kandi ikomeje kuba atari equipe bigaragara ko meze neza iminota 45 n'urukino rwabo rwa mbere yari yangiye banganywa ubusa ku bundi bagarutse Espanyol Barcelona kwaterekamo igitsindo ariko baza kuba bivi inyuma banayigombora igitsindo ndetse banaterekamo ibindi bigera kuri 3-4 kuri kimwe abantu bati igaruka rya Jude Victor William Bellingham iryo bariko riraberanyisha equipe ya Real de Madrid ni Jude Victor William Bellingham yagarutse ryari kuri match ya UEFA Champions League bari kwakina na kipe ya Stuttgart yari yagarutse no yagarutse